Tērā tētahi kōhanga reo, te whanake ake nei I tētahi o nā taona Kiriwaro Matua o Wahitereria. Tōna kotahi mano 200 kiromita whakateraki opiri pāne Comoranba, e muia ana e te Māori. E ka hoki ana kia māro tonu waina tikana Māori ki rote I wā rātou tamariki, ahakoa pakeke mai ana ki tua whenua. Kia ora te whānau. Kia ora koe. Ahakoa he iti he māpihi Pounamu, o te kōhanga reo tuatahi tēnei o Moranba, kia Hitereiria. Kia ora taia. He kaupapa nui tēnei ki te haere tonu te reo, ki te ako ngā tikaka Māori, te reo Māori ki o ke pepe me tā mātou tamariki katoa. Katoa e nei tamariki he mea kaue mai e o rātou mātua ki Moranba, no rātou e kimi ana I ngā hua o ngā rua Kiriwaro, nā te ruarua hoki o ngā huarahi whai mahi I te wā kāinga. Ki te kite te ao, ki te rapu mahi, ngā painga o te ao, mō ku pepe. The lifestyle and the cost of living was just getting a bit too much. Tō mātinga ki roto. Nā reira, ahakoa e kurai nā ngā tamariki ki ngā kura auraki o te taone, ka rere ngā mahi korikori nei I waho atu I ngā haora mahi, ka wātea ana ngā māma. E ako ana mātou ngā waiata I ako mātou, e pepe ana. It's just awesome and they do it from their own pockets and their own time. Mō etahi o ngā whānau nei kaora kāinga rua rātou ki Moranba, nā whai anō te hiranga oe nei tū kaupapa, mō rātou tamariki. Pēnei ia he mi mea na tamariki toko toru I hunuku mai I te pautū te rangi. Yeah, no, that's definitely a real big thing. Especially my mother, she sort of wanted the kids to always, know their whakapapa and know where they're from. Ahakoa nohia koe, keihea koe, ka taia ki te ako, ka taia ki te haere tonu ngā kaupapa Māori. Kena, toru, wha. E tamariki tonu ana te kaupapa I tēnei wā, engari e ai rā te kōrero, ki hai te waka I tā rāia I te pōkotahi. Kere ama right, atu I Moranba, te karere.